gender budgeting a kal leng o gender budgeting a han tianga kan va copy sa kha kan paste le mayanga ki tikhian basic ti ki aum chuna mu the a mu lo ni ki gender budgeting ti akhan kan paste le top manga tikhian gender budgeting he beginner hi basic te hi helai hi bracket kan ti kha das lo omani ki zoka gender budgeting a khan tianga kan enroll lenga chuan hey gender budgeting chu alo tam lowa amaro chu chunga hian a hau tak ve ni thunga hei hi gender budgeting a kan kala kan ngak wangwanga skrom kha hei hi signal a that lo pe chan amuang du khop mai alu thar thei khop mai kan play lenga ki alo lang ta ni kan forward pop maya ki achunga video chunga kian start tiom ki start a kian kan kalanga we acknowledge and extend forward le pop anga hei chu khoi rei video ngai next achunga hian hei helai hi next button ani hei hi before we begin chuan achunga inziak khi kan chiar chian lo chuan kan boi fo don hei ti hian kan ti lian ang ti hian kan phone kha kan han enge kan han nor tol kan ti tong ti hian kan han pen hlai deunga ti jok teng maya kan hriat thiam dan turin kan han kuai kan han zoom anga chuan khi enge inziak click each element on the graphic interference to view each function na ti khi hei hi heng ho zong hi kan han click ve a course menu te help te additional resource te chuan khami kan click zo khan kan next sei to kan next sei ta this e-learning tikhian alo lang le ta a tikhian kan zo le ta next kan met le anga this course has lo lang 3 le ta modules click a module to chuan begin enge inziak le ta click a module to begin atita module ho hi kan click by anga the end of this course you forward le pop mayang chu tikhana roin tik ta ni course objective kha adot le hi kan click le ang welcome to the first hi forward le pop mayang next kan met le mai nga chuan next kan meta next the concept of gender ate dewa reflects the zu rules kha har ascribed china ni to women forward pop next le anga it is common to confuse atizel gender khan a video with chunga sex khan yet next the na two tur kha lo terms oma kan chiar describe chian different chuan tasks til har kha om lo ani next zel mang forward anga forward tom ma chona next ngot thei lo ang next zel anga let us now atop thleng ai da lo chuan next si out of anung the mo khop mai 17 tikhian kan han next zung anga pause riang akha chu akal dan angai vek tho heng te hi alo lang ta a ki uluk deuhin chiarila drag and drop this into respective box and click submit atita a hei hi chu class in lak laia naupang zona in zong deuh kha ni mai example ni lowa in du kha ti ula tia in da phe hnu hian submit kan metanga khi ke pon ka dik lo na sa ni khati khan next le mai tur ani mai ni no lani lo hey next ala om lo chuan ala next thei lo tina tikhian in du in danga voi ni ris na huna oma ki ta khen in choyanga in zu metanga met chung khan in da phei don tina ni chu hei hi tikhian in da zo chuan submit in metanga ki next aron nung ta chi ani chuan in next le thei ti na let us now understand that forward popang next le thei ti na we will now delve into the scope hi adana ron dang vele de uhleka click each step to learn more ati hi what gender budgeting is about ti le what gender budgeting is not about ti hi what gender budgeting is about ti heng click anga khi aron line thanga chuan what gender budgeting is not about ti heng click lenga planning budgeting and auditing processes contribute to gender equality
These initiatives scrutinize the lam varying hi impacts in of click zo ma policies chuan le and lam hi nung lo budgets on women, men, and other gender hian identities, as kan han well click as on anga different aron forms nung of mai social don ani discrimination. chuan chumi zo chuan next kharon nung ta click next to continue ti hi ron oma chuan kan next le anga In India, gender budgeting kan forward le pop pop mang chu kha ani le mai ta a hemi course b Let's ka chuan briefly an azave somparuk out of 31 16 out of 31 vel teni kha chuan aloin tik ve mai ta then pe chu palingan en khan atik ve thei tho chuan karing amaro chu in back khan somparuk vel tal te chu en ula ani lo chuan in back khan aloin tik lo khan a bullet tanga ti that le kha ngaya kuna durei deuh thina somparuk vel tal kha chu en ula thawme le assessment akan kal le thei ta assessment chu kan kat le hriang tikhan assessment po kan zo le ta finish ti hi a hnuai mi hi finish hi kan hmeta ratings kan pe a kan dana chuan hemi lo lang chia hian back kan hmet kewang voi khat chuan angaya chia kan lut lenga ta hian survey kha kan nei le don ni kan complete le huna certificate kha download thein alom le mai don ani chuan kan download thei chuan a thon na tur hmuna khan kan thon le anga hetia lom chuan darkar somni pali ker ker hi ngai lo zanreya deuh te zinga te download thein alo om mai thin ani ti kha shela tha ome tikhan gender budgeting chu kan zo le ta